Right, ya hear Pomodimo ensem awie na ye besua de empanifo no atenase. Sɛdeɛ ye kano nie. Sɛdeɛ ye kano nie. Sɛdeɛ ye kano nie. Abujafo boko de. Ebi nye. Na. Oh na se ogina ye betwa yanum. By all means. Eti ogina no wahu. Ya chinchiwe bra. Na chinchinam bra. Okay. Na ye diwi ne anu ansu ohye ne da horo yanza. Mata here. Eno chese. Oba chinchiwe aba o. Na wa chinchinam aba. Na fe ye didi awie no. Ye di fufuo na de nyina awie no. Ne anu ansu ohye ne da horo yanza. Mayira. Hey, lessons are hey, referee. Ye chinchinam o. Ye chinnam na da ni. Ne ye chinnam no bi. Ye chinchiwe. Na ye di fufuo ni wie de be pa ye num no. Ye be chia bro. Ye chinchiwe. Gabi. Ye be no nsuo. Se srade nam no be da yensa. Yensa nti ye be no nsuo. Ye no nsuo hye. Ye chinchinam. Ye be chinam. Ye nchiwe ye be chia bro ni nkate. Sɛdeɛ kano nie. Sɛdeɛ ye kano nie. Boaz na da nie hwea. Sije. Na onim se sɛdeɛ ye di kaka no. Ochina eden ya ebesu. Na bosumi so eye Ghana month. Akura mpese me bisa se ye ka independence ase pa ne sen. Independence kire se fa hudi na emom enso so eta akire. Fa hudi de kire se afi akwasi bronia di Ghana so mfe oha ani dumianza 113 years from 6 March 1844, the born of 1844. Afi 6 March 1957 no ose fa hudi na emom no still English hima eneye o head of state and as a man penny. Wo yemra ewo enkranwi a fabra na head of state no emfa ne nsan hya se ntesa enyemra. No no ankasa akra wo governor ewo ha. Se mekai a se Noble Adom Clark. Eno no ye president. Bronifita na emom no na ewo osoafo penny Kwame Nkrumah. Eti prime minister. Okay. Ministers ni nyina aswafo ni nyina ono na oye pani. Ni mo man pani ye head of state there. Na ye broni se Noble Adom Clark. Eti eno na ye independence o kina nyame ya Adom a ye be celebrate na se ye be kai ni agi ni na ya gi ya home no so. And we are baby republic and our republic dey. Na nka me baby say. Republic. Republic ne de kwasafo man a ye de ye ho preko. Kwasafoman ye de ye ho preko esanse sabre no de ye wo ye mampani ansa na ye prime minister ye de apiso okọ be bitela Cote d'Ivoire wo mo president wo mo prime minister Okay. wo mo so afọ pani no kwasem ni je ekufuo no wo senior minister senior minister na ye akwa ye se prime minister Abrefa Busia no ye prime minister na Akufo Addo ya na nsi ofri ade esu na ne papa Edward Kufuado no ye president. Eti wo republic dia wo wo mampani. Okay. Mo hye mra na mampani na ote Ghana ye onua bibi na ode nsa hye pe na ye mra. Se wo republican status na se kwasafoman ye de ye ho prekonsoso a ade ba ko ne se wo coat of arms. Wo Union Jack enye Akwasi Broni Franka ene wo memu a Osomo wa Franca, Ghana Franca, Ghana coat of arms no. Ni amechere wahu. Enye bibia ni benya no wakan no. I say crest. Okay. Enema ahoro bi wo mi ni se wo be bi se no. Na mpese me bi se kale se wo sa ye coat of arms yi mu no ejina ho ma de. Coat of arms no colors no. Green ahabamu no ewo mu. E de kire ye kwaye no na de anya ni ne ya asei. Emfie aduosia nwotwe sabre no na odum owawa papa no mo ne enua kese pa e wakwae mu na eye kwae bibire ena ejina ho ma green anase ahabamono no akokosra de wo hwe gold pa na wo asase yase denche mo pa na wo asase yase bauxite manganese ne ade no a na ekire se ampa ye wo fagudie enti akokosra de ne gina ho ma gold ne nua no mo aka no ne ewembio na obebisi na ansa na me consider danchambo ne ede
Then Jamboy diamond. Okay. Then Jamboy diamond. There be na Boaz no be salmon or am Yeah, you know classroom. Na se me so ya mu Zambi. there be na ochini a me fi me tibre mu ho. And na ujenji break za. Black Star na wo mu no eye eni suade ani se eni daso eni awrehemu ma bibiman nyina ese bibiman ensroma ahyase ehren Afrigana na be shita ko bia se okay quickly Kwame Nkrumah said the independence of Ghana is meaningless unless it is tied up with the total liberation of the African continent. It's an ensroma be pie e won kran na e be hyren afa bibrima mu nyina ampa na 54 countries ni nyina eye independent. Afa wo hwe background na blue it is a sky. Blue no gina homa royalty ya de man. Blue no gina homa loyalty. Ye nipa ya kano kre. Se loyalty it is I ne ampa. E se bon mod ye to sin. Burkina Faso se din ase kire se oman nipa wo mu ye incorruptible. Burkina Faso it say sa man untimi mfa frakadam eni kuntuna se dada obi anya no wo mo ka no kre na blue na wo yen background so kire say loyal Kano. ye kano kre ma ye man ye buya man ye so ye man no kre so Ghana city obi bisa Ghana ene ye mfa no ntwa to okay won say ne ye di English pound ene ye bedi West Africa pound na kese Ghana Nigeria Liberia Sierra Leone ne nyina di pound ena fe ye ba benya self government 1959 and I Kwame Nkrumah ye Ghana pound a pound nemo no a Ghana pound nemo ye nya fa hudi prekon ye total independent Republican state of 1960 no and Nkrumah ye cedi na cedi no nyina akoko wie se Sɛdeɛ what ahwe rasta papa no ye original rasta no akonfo ne ade no wo nze ayibi cowrie ebifi mpoano ayese shells no money ade tete wono na yesika many parts of West Africa and some parts of India eti na Kwame Nkrumah ne Ghana kire wiase nyina se yenso ye yesika yedie eti ye de sa sika ne din beto ene yesika yedie so sidi ejina wa ma Sɛdeɛ ye kanini Sɛdeɛ ye kanini enti Fufuo party no Sɛdeɛ kanini omo fans ne nyina ma omo ni gi adwuma de obi biara emra yese oba wasanka nko a emo oba na se bia wa ho na papa bi na de bebo a no se na akransa ne ye bekono maami wotie ye pa sister Lareba o se we aka aba o Madina Estate on fa Sɛdeɛ kanini eni agro na wotie Adom so papa ba choda onante ye beben ha ba bi ni brana ba besra ye ne mfa nsa nto nsa sister Lareba Kwame Beni Pepra Bretuba nyame hira bebre chief consultant ma charity ba for odame ba for redu amo na akua chan wi akwan munyina mo ye consultants afrinshia po afi enko meto yen